streaming again, you know. Streaming again, you know. Streaming again. Kita akan bermain Final Fantasy again. You know what I'm saying, guys? Alright, kita mulai aja, teman-teman. Aduh, start. Oh shit, salah gua boy. Dulu, kita matiin dulu. Alright, kita sudah di Final Fantasy, ready go. Come on, let's go. Let's do this for tomorrow. Here we go, guys. Kita lanjut aja. Kita kesini ya. Be careful and make me proud. Show them what you're made of. Will, you too, Cecil. Of course, I trust you. You'll handle this here while I'm away. Ay, Kapten. Oh, ini jalan sendiri. What do you mean to do when we reach Baron? First we must find a man named Chit. Oke, kita nyari Chit ya. Chit itu adalah orang yang berhubungan dengan pesawat atau kapal terbang ya. Oke, setiap yang di FF manapun mesti namanya Chit yang berhubungan dengan kapal terbang. Apa tuh? What is that? You're a monster. Impossible. The tales were true. It's him, the Lord of all water. Leviathan. Ini Eidolon, guys. Don't stand about! Reap the sea as you witless dogs!
Ya jatuh lagi. Lydia! Young! Oh my god. Edward! Edward lemah banget dah. Ci, ribut sendiri nih, Jet. Oh enggak, kira ribut sendiri. Where am I? Lydia, Edward, Young. Oh shit, sendirian banget, Jet. Anjir, di sini lagi. Boleh save dulu gak? Gue lab sekarang, nanti gue nggak tahu ya lab lagi apa kagak, soalnya ada Formula One guys, gue mau nonton. Apa sih? Come on, man. Wah, ini ntar beli-beli ini guys. Beliin dah. Esrot gue punya ya. Ngapain gue ini anjing? Ah, kepencet, Cok. Salah. Kebiasaan main RPS pun. Lo gak bisa beli deh. Salah pencet aja. Aduh, Wizard Hat beli 2. Aduh, kispo ini gua. Ntar guys, kita heal dulu dah. Joget tuh. Maunya joget doang anjing. Bangkong aja warna hitam. Anjir. Sedih banget jadi babi. Sedih banget coy jadi babi. Wah, gak ada Suna lagi gua. Wajir, sedih banget jadi babi, Cok. Sedih banget jadi babi. Oke.
Oh, dia ngikut deh. Aduh, mage lagi. Gue balas banget pakai mage di sini. Porom. Wait match. Black match. Weh, seenggaknya heal gue dulu kali bang. Cir, mahal bener 200 cok. Gitu dong. Guys, grindingin dulu ya. Ntar buat beli. Buat stok guys. Oh, ini udah gue beli ya. Beli 2 lah. Cucir, coba bisa beli 1. Ini buat siapa guys? Ini kita harus nge-gauntlet gitu ya. Dulu tadi ada yang bisa ya guys. Ah, nggak bisa ya. Gue dark neck bukan ini ya. Bukan naik. Iya, ability apa guys? Let's go. Set dulu deh. Here we go. Sakit bangke. Gitulah. MP-nya utuh gak guys?
Wah, kepake. Jangan deh. Mending attack aja guys. Tadi suruh kemana sih anjir? Anjir sakit cok. Ya mati lagi, gak jelas banget. Wah grinding ini guys. Ah elah, mati aja lu lah. Grindingin dulu guys, gak bagus deh. Lemah banget anjir. Wah anjir. Langsung dead. Hidupin dulu guys, takut gua. Pilek lagi gara-gara tidur di luar nih gua. Sebentar. Pantes saya masih level 10 cok. Udahlah, mending pakai ini aja kalian. Grindingin dulu soalnya. Oke guys, grindingin dulu deh guys. Grinding dulu. Palem ikut gua nggak ya? Gila lama bener. Pyro Blast. Di sini nggak ada item ya guys. Jual beli item ada gak? Oh ada loh. 200. Mending beli tenda gak sih guys?
Sial. Sial, ada cottage, pinter juga loh. Padahal tenda harganya cepet doang guys. Pinter juga doi guys. Set, sakit bener. Wih, sakit bener anjing. Wah, sakit bener guys, sumpah. Cir, sakit cok. Aja sih deh. Gak boleh di auto battle guys. Itu dia white magic doang lagi. Hai Lon, lu bisa Lon. Anjir, begituan lagi cok. Gua udah die bro. Naikin level lu. 12. 13 doi boy.
Rasa kenapa? Kok ditolongin? Rasanya diculik, boy. Gila, langsung mati. Kemarin jaga-jagain di gedung hijau ya. Kocak amat lu. Kagak lah, beda Rosa ini aja. Teret ter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 e. Ada baru lagi nih. Duh, heal gak ya? Masih bisa sekali lagi sih guys. Yuk, let's go. Oh, come on, sakit bro. Nih, kok rasa kuya? Aneh banget dah lu. Nggak jauh banget boy. Kukira Rosa ini anjir, Rosa penyanyi, masih nyambung anjir. Ya mati dong. Ah mati, useless aja. Jauh banget boy. Wah duitnya 40 doang ya, miskin banget sumpah. Mending twin cash gak sih guys? Kalau kata gua. Tetet, ntar gua dijadiin babi lagi situ. Gak bisa black magic, gak bisa ilmu hitam aja ini. Mana ya guys? Lighting. Masuknya nggak di sini ya? Lagi nonton dulu Rise of Kingdom 90 plus detik kasih skip. Hahaha. Emang ada iklannya bro? Weh, thank you lo ya sudah menonton. Mana ya perintah yang buat itu ya? Nah kalau nyari Harvest Moon malam ya, gue mau nonton F1 dulu jam 8. Ada F1 guys hari ini jam 8. Abis FF4 ya, F1 ada iklannya. Oh thank you loh sudah ditonton. Di sini gue grinding dulu guys. Si kembar ini cupu banget, belum kuat anjay. Udah mending lu nge-cry nangis dah. Apa lu nge-heal aja ya? Nge-heal aja deh guys. Dia white magic soalnya. Tabib. Langsung dead. Gua udah die bro. Wih, cure-nya oke juga guys. Wah, MP udah 100 ya. Wah, darahnya masih cukup banget guys. Gonna die you bitch. Santai bener, kakak di tonton malam biar setelah saja hati tenang tidak nyenyak. What the fuck. Bener juga sih. Iya malam. Soalnya ini guys, ada F1 gue mau nonton dulu. Harvest Moon Friends of Mineral Town bro.
Bodoh banget, nge-cure mulu. Ya, habis daripada gak guna guys. Wih, gak langsung mati sekarang boleh juga. Gak mati loh. Ya pokoknya itulah sebuah sama tentang farming kayak Alucard. Anjing, Alucard, kenapa Alucard kocak. Teteret, terererererere. Tuh masih enteng banget guys, 15 lah ya, atau 17 gitu. Tererererererere. Kasih tundara, dia ada tundara guys. Tundara level 2 magic. Wah, oke sih guys, kalau dia ngikut kita ya sakit nih guys dia, mereka berdua. Wah, kaget kata dia, kata musuhnya. Wow, weakness bro. Gonna die yo. 1000 XP ya bro. Paling berapa guys? Sama nama siapa nih guys? Anjir, 20 lah ya. 20-in guys levelnya. Teng teng neng neng aduh, bahaya banget di cure. Gak mati tuh. Please jangan jadi batu dong. Please gonna die. Young screw. Itu dia. Level 20 guys, banget. Biar MP-nya oke ya. Surprise, motherfucker. Aduh, sakit boy. Gak ada tuh. Gonna die you bitches. Lagunya asoy. MP masih ada berapa? Aman. Sekali lagi guys.
Apa heal dulu deh. Terererererere, teterere. Malam, come on. Kamu harus grinding sampai level berapa ya? Sakit soalnya lom. Si Cecil juga butuh naik level aja buat musuhnya 100 kalau kena cow sakit. Aduh, musuhnya kecil-kecil. Gak level. Apakah di sini ada musuh kuat, guys? Tidak ada. Lama nih musuh. Wah, ini dia. Aduh, ngebik lagi. Gonna die. Ayolah level 20 lah. Come on. Haha, you're gonna die, bro. So easy, man. Di sini gampang banget naik level ya. Terus sampai sono si Cecil udah kuat banget nih, guys. Teng teng. Cir sakit, cok. Gak mati lagi, sial. Ah, itu dia bisa teleport, guys.
Aduh, musuhnya beginian lagi. Udara gua 400 udah. Aduh, ini kecil banget ya XP. Kecil banget boy, XP ya boy. Nah, gonna die bro. Sekarang sudah gampang mengGB Anda ya. Circle amulet gue baik nih. Habis ini heal guys. Lah jadi batu. Oh, gue kira jadi batu. Let's go lom. Bayo. Itu berapa? Heal guys. Satu level lagi deh. Satu level lagi guys. Nah. Ah, you gonna die, bro.
Let's go. You're dead, man. He's gonna die, bro. Gak mati loh. Gonna die, bro. Asuna, bro. Tapi kok masih gampang banget gitu ya naikin level lah, guys. Tere. Aduh, back attack lagi, coy. Bahaya banget, babi. Sorry, bang. Gue kuat, bang. Oke, level 20 guys. Let's go gak sih? Bentar. Gerah bet gerah. Kita heal, habis itu lanjut story. Come on, meh. Gitu, chill, naik chill. Apa duit gua? Oh shit. Agak story lah. Ini kita magic inventory, magic ability. Lom, lu kasihin aja ya Lom ya, jantung darah sakit Lom, MP nya. Blizzard berapa sih Blizzard? 5 kan ya, aman lah. Jangan cure, lu cry or attack.
Let's go. Save dulu. Kemana ini guys? Aduh, busnya beginian lagi. Tetetetere. Jauh bener ini guys. Kemana sih lo? Guys, bener kesini guys. Teret 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 teret. Shit. Ini kemana guys? Maybe ini kah benar? Maybe ini kah benar, gimana sih? Itu dia ngebik lagi. Gotta die, bro. Oh shit. So easy, man. Cottage gak sih guys? Cottage dulu. Tenda. Slow boy, tenda gue banyak boy. Sebentar. Siap dulu deh.
Ups nih. Aduh, ini api guys. Api apa es ya? Anjir, sakit juga guys. Ini nggak bisa sih, nggak bisa. Fire kayaknya. Ah, malah nge-heal anjing. Thunder. Oh shit, ya apa guys? Kan bisa diairin. Itu dia boy, jago juga doi. Kocak. Meanwhile, Scarmiglion has clipped his wing. Become a paladin. Ini yang lawan Venom bukan sih guys? Gonna die. Ada item tuh. Potion. Wah, ada apa nih dikasih potion banyak? Takut gue guys. Shit, ditidurin lagi. Aduh, mendingan nge-heal deh lu.
Aduh, sleep lagi. No sleep, bro. Duh, XP kecil banget anjing. Eh, oh, come on. Gitu dong, MP naik, boy. Antidot. Buat apa antidot banyak-banyak aja. Oke, kita akan masuk dungeon lagi. Teman-teman, dungeon yang sangat membosankan. Weh, tele. That must be his girlfriend. Who's katanya? Jadi paladin doi. Jadi putih itu ya. Guys, gua sampai maghrib aja ya. Bentar lagi aja. Aduh, telah beban lagi. Nambah satu beban lagi aja. Jir, nambah satu beban, cok.
Lu di belakang aja dah. Cir, masih 90 aja damage-nya aja. Recall-nya masih Astrotella, Astrot gue banyak guys. Udah sini lu beban. Oh shit. Oh my god. Wah, kena semua deh. Oh shit, ada racun coy. Cukup. Dapat apa? iPod lumayan. Oh my god, this is so freaking. Untuk kah guys? Biar gak beban. Cir, SP kecil-kecil banget dah. Ether gak bisa dibeli, cok. Jangan keracunan, please. Ini terakhir ya. Gue save dulu nanti.
Aja guys. Udah mau intro. Save dulu dah. Quick save. Oke, segitu dulu aja ya streamingnya ya. Nanti lanjut abis gue nonton F1 kelar jam berapa nggak tahu. Mulai jam 8 pokoknya guys. Oke, terima kasih udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.